I zdravo svima ljudi, danas igramo, kao što vidite, nastavljamo u stvari Bulija. Ovo je prva epizoda sa mikrofonom na našem kanalu, to je veliki korak. Ovdje smo sa mojim dobrim drugom, ne mojim dobrim drugom, nego najboljim drugom iz odeljenja, Milošem Milutinovićem, inače njegov kanal Killer Games HD, pa svi ću u deskripciji. On mi je pomogao da napravim baner, kao što vidite, pomoći mi intro, ali o tom potom, i logo. Kao i dosta mi je pomogao oko edita, oko svačega mi je danas dosta pomogao. I to je više manje to. Vidjet ćete njegov kanal u deskripciji. Danas nastavljamo, mislim da ćemo odraditi jednu misiju. I imamo sada čast da vidimo English. Ne znam engleski, tako da, u stvari znam engleski, ali ne znam u ovoj igrici da radim engleski. I nastavljamo, izvinjam se zbog malog prekida. Nešto sam morao da obavim. Idemo, radimo misiju The Setup. Nešto se sjećam da ovdje razbijamo neke prozore, šta ja znam. Pa idemo. You seem to be making yourself quite comfortable here, my boy. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bulworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense! That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. Zanimljivo, bar zanimljivo. Stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up. Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better come here. Yeah, come and get me. A nije, sjećam se ove misije. Sjećam se, ajmo. Ne smije da ode predaleko. Inače mi ovdje misija. Da, sad ću da ovdje da se fajta malo. Tako je. Ovdje. Dođi vamo, dođi. Samo malo grebić. Džokavac malo. Idemo dalje. Puštamo još jedan, gratis. Idemo ovdje. Otvaraj bre to. Idemo. Vijaj. Dođi vam. Malo džokavac. Idemo dalje. Pam. Ne. Završava. 2 gratis. Idemo dalje. Idemo dalje. Pam. Ovo 2 gratisa. Daj mi, dobro, dajte mi sada. Idemo dalje. Pam. Čak sam im primio 2 udarica. Nemoj da piješ kad bude kritično. Evo, puf. 1. Gratis mi daj. A da, sjećam se ovoga. Čakaj, zaboravio sam kako se nišam i ovdje. Dobro, ajmo. Pošto sam nešto radio oko kontrola, pa sam sve sam nešto pokvario. I to je to. A da. Odbili smo praćku. Aha. Dobro. I ako imamo još nešto da obavimo, A da.
to je, ja mislim, to. I to je bilo sve za ovaj klip. Ako vam se bar malo svidio, ostavite jedan subscribe-ić, lajkić i šerić. A ako pak nije, ostavite koment ako mislite, ne koment, nego komentar. Ako mislite da možete savjet neki da date. To je bilo to. Ćao.